Jeste li mogli zamisliti da možete pojesti brownie bez brašna, bez glutena, pun proteina i ukusan? Ne, zar ne? Ali da, moguće je. Sada ću vam odmah pokazati kako to radimo. Jedan jako ukusan dezert, proteinski brownie. Sada se deserti koji imaju puno proteina nazivaju tako, proteinski. Iako ne možeš vjerovati, napravljen je od graha. A okus graha zaboravi, uopće se ne osjeti. Ima izvrstan okus kao brownie. Osim toga, jako ga je lako pripremiti. Sve staviš odjednom u blender, izmiksaš u kalup, u pećnicu i gotovo. Onda pustiš da se ohladi i uživaš. Koristit ćemo 300 grama graha koje smo ostavili da se namaču od prethodne večeri. Mogu biti crni grah, crveni grah. U ovom slučaju ja koristim aduki grah koji ima jako puno proteina. Ja ga ostavim preko noći u vodi sa jednom žličicom limuna. Tako započinje proces fermentacije i to pomaže ukloniti fitinsku kiselinu. Sljedećeg jutra dobro ćemo ga isprati. Ovu preostalu vodu skupljam jer je jako dobra za zalijevanje vrta, ima puno hranjivih tvari pa mi dobro dođe, zato je ne bacam, ali vi je možete baciti. Dobro ćemo ga isprati. I to je to. I ostavit ćemo ga da se dobro ocijedi. Stavit ćemo dobro ocijeđen grah u snažan blender ili u procesor hrane. I ovdje ćemo dodati 3 jaja. Idealno bi bilo da su to domaća jaja ili kako ovdje kažu jaja sretnih kokoši. To je organsko jaje, recimo tako. To je ono jaje koje često dolazi sa perjem, sa ostacima izmeta. To je jaje kokoši koja se uzgaja na otvorenom, gdje se može hraniti kukcima, crvićima, svime što je priroda daje i također kukuruzom. I nije nagurana u skučenom prostoru, pod stresom i loše hranjena. I naravno sa rezultatom jajeta koje nije zdravo niti hranjivo. Dodati ćemo ta 3 jaja u ovu istu smjesu i dodat ćemo 2 pune žlice gija. Može biti i maslac, a u nekim zemljama ga zovu i putar. Ona koja je od krave ili svinje, ne margarin, taj nikako. Također mogu biti 2 žlice kokosovog ulja. Kad je u svom čvrstom stanju, kao i gi, stavljamo 2 pune žlice. Ovdje sam ga otopila da bude tekući. Dodat ćemo 40 grama gorkog kakaa. Hvala. 1 velika žlica ekstrakta vanilije. Uvijek kada kupujete vaniliju, obratite pažnju na sastojke. Neka piše macerat vanilije, a ne da piše proizvod na bazi vanilije. Ili ne znam, sve one varijacije koje koriste kako nam ne bi prodali pravi ekstrakt vanilije. A to je ono što nam treba, zar ne? Nešto prirodno. I ovdje ćemo koristiti pola šalice muskovado šećera, ali možete koristiti bilo koji zaslađivač koji želite. Možete koristiti kokosov šećer, možda i žlicu meda, ali ovo daje neku suhoću. U pola šalice muskovado šećera, to je otprilike 3 ili 4 pune žlice, dobro, i sve to zajedno izmiksamo. Ili to obradimo u blenderu.
S druge strane nasjeckala sam oko 70 grama oraha. Pola ću dodati u smjesu. Ovdje samo promiješam. A drugu polovicu koristim za ukrašavanje. Da stavim ovdje. Eto. Možete to napraviti ovako pa će vam ispasti deblje, više, ili možete napraviti 2 tanja. Vidjeli ste da se brownie često poslužuje tanak, pa s ovom istom smjesom možete napraviti 2. Sad ćemo dodati orahe. Ali puno oraha na vrh. I za sladokusce ćemo dodati malo čokolade. Ova čokolada ima 70% kakaa. Dobro je pronaći onu koja nema puno šećera. Priprema već sama po sebi ima šećera. I stavljamo u pećnicu na 180 stupnjeva, srednja temperatura. Otprilike će trebati 40-45 minuta. Ako je pećnica slabija kao moja, može vam trebati malo duže. Počet ćete provjeravati nakon 40 minuta. Probajte čačkalicom, ako izađe čista, znači da je gotovo. Već je gotovo i želim vam pokazati kako možete utvrditi da je spremno i gotovo. Ubodete čačkalicu ili tanki nožić poput ovog i vidjet ćete da izlazi čist ili jedla prljav. Zato što, eto, ne radimo s brašnom, radimo s grahom, na njemu će uvijek ostati još malo smjese. Ima izvrstan miris. Pustit ćemo ga da se još malo ohladi. Kako je ovo fino, najbolje ga je prerezati na pola jer su veliki, ostali su široki. Morat ću se žrtvovati i probati ga. Jako ukusno. A što kažeš, Noni? On je službeni kušač. Hajde da vidimo kakvog je okusa. Kako je? Ukusno. Stvarno je dobro. Dobro. Je li stvarno dobro ili samo kažeš da je dobro? A? Nije stvarno. Što mi radi? Jako ukusno, zar ne? Ajde, to je laž. Ukusno. Nastavljamo jesti brownie. Puno vode. Je li dobro ispalo? Da. Netko si liže prste, mislim da se svidjelo. I meni isto. Ti nastavi jesti. Da ne pričam tek kad se doda malo dulce de leche.
Nevjerojatno. Dobro, došli smo do kraja ovog videa. Nadam se da vam se ovaj recept jako svidio. Zaista je odličan. To je nešto jako ukusno, a ujedno i zdravo. Daje nam puno proteina, nema brašna, nema glutena, tako da je ovaj recept koji je dobro imati pri ruci. Ako ti se ovaj video svidio i voliš ovakve recepte, molim te da nam ostaviš like kako bismo to znali i da podijeliš video kako bi više ljudi imalo priliku jesti nešto ukusno i bogato proteinima. Proteini bez brašna i bez glutena. Pozivamo vas na naš Facebook i Instagram i da ovdje u komentarima napišete što mislite o receptu, kako biste ga promijenili, što biste dodali, što ne biste radili, a što biste svakako napravili. Pažljivo čitamo vaše komentare. Do sljedećeg puta. Bok! Kao ptica na drvetu.